دم باش بینرین هجا و خوشتوی دوی خلکی دا جبار نامه جوانه که تاوری ما یه ویجاری لسر ادبیا وک برگیری دو بر جیانه دا و میوان مجی امام مستای زور برز اسماعیل مصطفی امام مستاهیم خیراتن زور سپاس بویداری بیم گلک جارا سیدا یعنی رخنگری ادبی بیجن جیروک جوانیا و کبیت دوی چنی دا زحمتیا و دا چونکی یک جوان جانرین هری زحمته تو çavat bîn bir taradekî wisa bîtin çünkü rastî civaniya çîrokê tu her kesekê wî çîrok nivês zehmeteka gelek pê bidbîn bîtin wekû karê nivîsînê karekê bi zehmet bîtin ji ber hindê bîtxweşiya wê ew bîtin demê mirov zehmetekê pê bidbîn tu dawiya wê tiştekê te berhem an efrandinekî an jî bîte karekî ciwan yan bîte karekî efrandinê hizra min taradekî gelek dirist e çünkü rastî janê nivîsîna tiştê edebî bi taybet çîrokê janê mezin heta ew tişt ji dayîk bît yani tu çîrokê bînî ek ciwan janerin fe'len zehmet belê gelek ew zehmet zehmetiya wê çi daya seyda barabtir helbet bîtin destpêkê hezirkirina wî babetî bît ka tu dê çi nivîsî û peyva êkê de ka dê çawa destpêkê û qonaqê diye dîv datên ka dê çawa ew çîrok şemîla başlayê formê ber nabarokê ciwaniya peyva û şemîla bi çawa tiştekê girtî bîtiye dirist bît heta ev kesê dixwîn çünkü tu bi xwendevayê nivîsî tamekî ji wer girtin xweşekî ji bînin seyda yani nivîsîna çîrokê gorî boçûna we yani derbirîne ji azaran yan jî afrandine barabtir helbet hemî efrandin azar dikin yani bir tiştekê peyî vegirêdayî bîtinin nivîsîn xwe karekê wekî me amaca bikî ya bi zehmet e ji ber hindê jî her du timamkerê tê ku dûne an ku bîtin hemî efrandin azar hebin yan zehmet hebît heta tu çêdikê bes bît hemî azara efrandin nebîtin yani her du ek merciya diye belê barabtirê sizet kem hinde cara azariyetên bû nivîsînê bes bîtin ew efrandinekî daneyê te dîf serbora nivêserî têtin ew nivîsît bes efrandinê xwe karekî zehmet û azar e heta tu çi tu karê xwe de nivîsînê de efrandinê bikî seyda yani çîrok dîtina we ta çi radê derbirînê ji kesayeta nivîserî xwe dike helbet barabtirê her karekî nivîsînê hindek kartêkirinê tên ku nivîserî padet wî karî biketin ew tişin jî evê te êşîn ciyanê de bu her tiştekê ku tu gelek kartêkirine sedefke êşandineke bîtin tu dest karê nivîsînê dike ji ber hindê bu nivîserî barabtirê bîtin ew nivîsîna wî derbirînê ji kesaka wî dike taradekê zêde menê seyda yani te wekî çîrok nivîs yani doke tu wek berniyasî çîrokê yani menê te bû çî çîrok helbijart yani nek janere gelek nivîskar hene bijin destpêka min wextê ez hatime nav cîhana edebiyatê de min şeirê destpêkir yan jî peqişanê yan jî rast ew bîtin ew danostandina mekî xwarê destpêka min jî help hozanê bû şeirê bû hişta ez seretayî bûm ez gelek dawbar bûm nivîsînê mamosta jigerxwînî şeirê tûyî min dest bi nivîsîna şeirêkê re hişta şeira keş û ser ve wezn û qafî bû dê piştî ketmet qonaxa bêjin navincî da û min dît li çîrokê pitir mirov şêt henasa xwe yan nefesa xwe pitir bikêştin pitir bişêtin çünkü ew çarçûvê bû şeirê hatiye danan bîtin li çîrokê berfirehtir bîtin ji ber hindê min pê xweş bû ku li çîrokê binivîsim û yekem çîrok te bîra te têt te
بری چند ساله و کی ساله و تلکیری بلا وکر چیروکا ایکی 28 سال 1984 الهاوکاری یا هاتی بالاف کردن کوب نابی رنج بر بو او اکمین نخریه ما بو عن بیشتر چیروکا ایکی بو ما بالاف کردی منه یعنی هستی تاس کم تو بحثی هستی خوب کرد یعنی هل بد تشتكي جالك يا خوشة لما تو تشتكي تنويسي تمنى تجي بتشيك بله هل بد يعني أكيد بيجين أشتو بينجي بالصالبهم وتشيركا إيكي ويدامي تول كبارة الروجنامة كي كل سنة يا جالك برنياز بويا ولا بو العراقي والكردستاني بومن تشتكي هستكي جالك يا خوش بو مدبيتن تشتكي بيتن كو بتر هاندانامي كي از بردام سركاري نبيسينه منه يعني اوي تشيروكي بو تبو درجه تو چياد ناف في جهان دا منو شيت بيشت او تارا دايكي يعني كي لي درازيكا يكي بو بله راست سيدا يعني بارا بتر چ تشيروكي دا يانجي نويسيني دا سرنجات بكيشيت چتت آزری دید، چتت پال داد، چتت هلبت مجبور جلك فاكتور تانكو تو شو كيف بمسي بيتم ميك يا جرين بابت بيتن او تشتكو ريدان او بيران تشوكا خسر بديري كا ريدان شيا بيتن دجاراجي بيف جلك كارتكينين ممكن بودر بريني ان تو حتى راداكي بشيء ياري بوا بيفاب كده تو دربینی جد که دربینه که گله که ساده نبیتن هنده جاراجی پیام مصاد خواهد که دربین تاراده که یا ساده بیت که تدبیتن و پیام خوب گهینی گله تشتیدیه تاین که فاکتر راستی بو نویسینا چیروکی که منفشت همین کارتکینن رو بیت کنده می تو دست نویسینا چیروکی که وکی چی مثلا؟ ما گوت وکو بابت وکو بابتك هزرات بآزرين تحسكي تشتكي أفريدان سرتارا درباسنا بيتن كو تو تشتكي سر بمسي بيتن هنده جاراجي تشيروكي بخو كورتا تشيروكي أو كو جيت جالكي برزاك وخلكي كدينا بين مرود بين سرواب هنده جار نبسيتن نتشتكي جالكي يجشتي بيتن ده تشتتين جالك بتشيكن بس بهزرات بيتناتا أو تشت بيت خلقة كدينا بينتن جبر هندي جل جواب فلوا كوجيا أو برزت جاريتن بو نبيسينا تشيروكي منه يعني هندك كوجيا هنا ممكن أن نبيسار بينيت يعني تشيروك نبيساك رومان نبيساك كاتشيا يعني كسكي سادة ويتشتنا بينيت بيتن كسكي نورمال نبين جبر هندي مروف هندي جواب هولدت السر هندي بابتك بمسيتيان شرقة خو بمست سيد أماني يعني تشيروك جي راستي بيجن بنماي وي هنا يعني شنجستن وي هنا إكجوا شنجستن هاري جرين عنوانه تو عنوانات شواد هالبجيري و قالك مديت يعني رخنا قرا بحسك رخنا قرينا دافيد بيجن يعني يا سرنجا خوندواري تكشيت بارا بتر عنوانه نست بومن راستي ناو نشان شامیا بزحمت ترن از گله جوخته چیروکیت نمیسم از پشتینگی 10-15 ناو نشان دانم بخون بس او ناو نشان نزیکی ناوروکا و چیروکی بن تدویت دیمایی که تو دیگر اجرا پیدا چونه که تشتکی شو هل بجیری ام کنه جاره که همه دناوی که دنیا سر مصاب صناعی برابطری از 10 ناو نشانه 15 نجارا کمتر نویسم که کیش بتر سرتیتن يعني بومن خوشتره هم بون خوندوانی وقتی بینید اوی ناو نشان ده را کشید چونکه ایش کاری چیروکی اوه کرد چه خوندوانی خو را کشی تشتگی سنش را کش بیتن بیده گلیدام چیروکی اوه بخینیدن چیروک بارا بتر ما مستاد چیروک يعني أد بجم چیروک بارا بتر نزیکی جیانا روزانه راست اگه از خلت نبم وجا هل بجارتنا عنوانه او جاري زحمت كبيد أنا مش بهندي مقولت بمنا جالك بزحمته مش بهندي جالك جورا سر نابت راسم دمكي حتى توي نابي دانيا سر چربيت چروكا يا چروك
تایبەتی هەمیە گرێدای ژیانە یا خەلکی بە یان ئەم بێژین ژیانە ریالیستی لێ گەلێک جارە هەندێک تشتێ دژێتێن تو بەرەف ئاشوپێکی چیر بەرەف بیت هەمی تشت نەت واقعی بنوکی پەیف بەێ سيدا يعني جرينجيا عنوانه بوده حتى چراديه يعني بۆ من gelek tiştekê giring e tu demê tiştekî çêtkey yanî her tiştekê xwe destkir jî bî tu çêkey demê tu dîmankê tiştekî pê vedikey bêjin stovankekî pê vedikey serinca xelkî rakêşîtin her tiştekî bû min ew stovankê ew navûnîşan ciwaniyekî hemî dete çîrokê hem ew restekiyan ewekê bêjne ew stovank çîrokê diyar keşdîr ve mufşetin lûyî navûnîşanî heşt çîrokê biketin سيدا وقت تو يعني وقت دقكي ادبي نویسید چیروکه و ادبی نویسید چیروکت نویسید کی اکثر هتا بالاته yani wekû kes وكو كاس يعني مثلا كي البيراته دوي وقت دا يانجي كاس البيراته ني نهما هەندە جارە مفخۆ ji bîr vetiket rastî wextê keviyet nav nivîsiniya çîrokê da mirov mîte pindê ve pizran baraptir ez çi tişedî baraptirê çîrok û avakirina çîrokê kadê çawa ve çîrokê avakem çi reng bîtin ew pitir ser hizra min e karekê ما بس تامن يعني مثلا هندك نویسکار هنه وقت نویسن اکثر خواندوان بیراوانن xwendevan giring e man tu bû xwendevan nivîsî rast e ji ber hindê hizra min yani ew kesê çîrokê nivîsîte ji ber hindê hemî şiyan xwe texte ser çîrokê da xwendevan bixênitin helbet tu çîrokê nivîsî bû xwendevan eger xwendevan nebît ew tiştekê miriye rastî تخاکا دیا نویسره هیا وقت نویسن اکثر سانسور بیراوانه يعني بترس rastî ew demek sansûr hebûn me demê berîsa hildanê demê me çîrok nivîsa baraptirê çeveng bûn baraptirê hêma bûn tu daş hindek wa sansûra derkevî yan şey ew tişt belav bîtin gelek cara ji matersiyeka mezin da bû bîram tê hinde cara semînar hebûn nivîsera me hinde tişt xwandin destê me bi dilê me ve bû kadî piştîngê çilê yan eva ev sansûr heyan ev zelamê tu wî demiyê ser roşnbîriya Kurdî kar kir kadê çawa raporteka çawa sete nivîsin çê bît bûte gelek areşe peyda bin wî demî helbet bîtin wekû karê edebî jî tiştekî xweştir bû rastî hemekî mirovî nivîsa pitir hem wekû çeveng karînana wê rems daxwe dîr bê xîşwa wa tepka dîsa jî bîtin bû xwendevanê jî tiştekî xweştir bû çunkî hinde cevengkebûn wextê çîrokê dan şeirê da xelkî xwendevanî zanî ku ev behsê çi diketin ew jî tameka dî bû يا خلكي ما وصل شارزه يعني belê yani wî demî me hinde guvar hebûn rojname hebûn ew tiştê da belav bû rastî demê mirovî dixwand tu zanî ka yar behsî baraptirê behsî welatî bû an hinde êdîmê dî hebûn herek mirovî zanî ku ev behsê tiştekî dî ne ew ku ew nivîseyê nivîsayî ji ber hindê tameka dî jî hebû xwişeka dî hebû bû nivîserê jî dibîtin pitir xweşî jê dît بله سيدات يعني تقريبا توج نفشي امكان بيجن نافلجي يعني تنا قالك مازني rast وتنا جنجيجي هشتي وشار حتى 2022 يعني تقريبا نزيكا سيو شش حد صار سيهو هاش صالح يعني عمرك تمنك تو تقلقون عارة درباس بو يعني صالح هشتيا حتى نوتو ايكي وحتى 2030 هربا يعني همشين كان سي مرحلة سي قناغ بله بوما بحثي وقع قناغ كيش وقع قناغ بو تب يا خوش بو يا بطام بو يا بتشج بو يعني هر ايك جوا تايبت من هلبت بيت هريكي طعم خوها بيت بس بوما او دمي ما نفسين نفسها سردمي ترسي ورجيمك ديكتاتور
بله بوومە gelek خۆشتر بوو پزرا من هەرچەندە ئەم پشتینگێت نوێسین وانوێسایی و ئەم بەردەوامی ژی بە سوودەمی چونکی تەزانین توێ کارێکی تکایی شلای ئەدەبی بە تو هەوڵ دەی تایبەت ئەدەبێ بەرگریە تا ڕادایەکی هەبوو ویدەمیدا ئەو بەرگری تامەک و جوشێک دامەک و ئەم پتر بەردەوامی پێ بدەین هەندێک جا تشتا نوێسین بیت قۆناغێت پشیز هەلدانێ گوهۆرینێت gelekێت مەزن هاتین سەرداهاتن کۆمەڵگێ هەمە ئەف کۆمەڵگەها تا ڕادێکی ویدەمیە بێژینیا gelekیە بەرتەنگ بوو پشتینگە gelek guhorîn û azadî û tiştê dî hinde çemgîrî hatine meydanê lê hezra min ew demê berî serhildanê tiştekî gelekê yani salê heştiyan em dikarin bêjin min wisa te bû min bû te belê yani xweştir bûn û tamtir bûn belê her çende yani ihtimal bû sera çîrokekî keve sejinê de helbet gelek ya tiştekî gelekê normal bû kesek serten nivêsa bû ku ev çîrokiya serfiran tiştiye bîramtê carekê me semînarek hebû salê heştê û nehê me min de çîrokê xwe xwandin kurte çîrok bûn kurte çîrokê gelekê kurt bûn ekşwa hozanvanê mezin Mihsûn Qoçan tişî çavitî rondî bû kêlegirî yani rastî bû min xweş bû ku min tiştek nivêsa bes gelek ji tirsiya min wî ku tiştek serê me bêtin çünkî ya diyar bû semînar bû me bêca tamek hebû çünkî baratirê edebê bergiriyê bû belê seyda yani vija ji notoekê were bu azadiya Dizanî bu azadiyeka dirist dest bîtin wî demî te hende xewin hebûn te hende tişte bûn ew xewin wekî xwe derneketin ji ber hindê ta radeyekî pêdaçûn mirov hemîn tişta diketin û bir nivêserî jî ew pêdaçûn xwe de kirbin û qonaxan û ket bît ew qonax nebît ya berîkê ji ber hindê divêt qonaxan û kêj de hinde berheviyedî hebin bû berdewambûnê nivêsînê û karê edebî seyda yani te carna mesela tiştên yan jî mijarên siyasî evên mübaşir ekser tu kartînî di çîrokên xwe de helbet çîrok gelek ser mijarê tuê bêt civakî bît bît evînî bît bîtin taradekî siyasî bîtin ev tişte hîn me bikarîne çîrokê xwe de êt niştîmanperwerî gelek hindek halet hebîne ku tu kartekî ne te sertekî tu edebê te dayê reng vedayê te yên vêsay çünkü mijar rastî ev bûn yani mijarê niştîmanperweriyê bûn mijarê siyasî bûn her çende bîtiniye civakî û taradeyekî jî dildarî jî ev hemî têda bin çikî edeb hemî tişta xwe vedgirîtin belê seyda ew yani me besta me yan jî nîqaşa me bara bitir ser yani behsê çîrokekî nimûne em behsê yani edeb xwe bergirîkirin ji jiyanê yan jî edeba bergiriyê kîş merhelê da te bêtir tama bergiriyê dît nav edeba xwe de nav çîrokên xwe de helbet bêjme tu yê berdewam wakî proses yan jî helbet piştî berî notê ew tam me dît piştî notê jî gelek cara eger tu vegeriya çîrokê me çîrokê rexneyê têda heyî ku ser qonaxan û kêm têda dijîn ser wakê masiya gelek tiştê diyê tên ku tu wekû rexnegir jî ew çîroka te karekê rexneyî bîtin berdewamîn ser hindî ji me gelek rengvedana hey çîrokê me de seyda te yani jiyana xwe de ya edebî te bo zaroka jî nivîsaye te du berhem hene belê min du berhemê teyn bû zaroka êk me berî sala 2000 çap kirî wî demî Dr. Arfît û berpirsêrek rawekê wya nêdewletî li Duhokê ew pistoya xwe vekir çap kir ya duê jî par me çap kir du berhemê biçîka me tên çikî rastî edebê biçîka wekû Kurd me gelek girîngî pê nedaye û em hemî jî xemsalîn em ku nehbarîn beramberî biçîka çinkî ez gelek jî dibêjim êt baw bapî etmek kirî ewa çîroka ewa serhatiya ev êt bû biçîka gotîn em vê qonaxê de wekû nivêser negeşînewa ku gelek eke tu bi zifriye
kültürê Kurdî, çîrokê evet folklorî gelek wî demê de çîrokê hatine çêkirin bû biçîka vegeran ser navê giyanewerekî, ser navê tiştekî. Gelek çîrokê biçîka tên wekû folklor ji ber hindê geleka giring et û giringiyê edebê zaroka bide ji çi ew rêka nivîsînê wî yan jî wêne keşan ser wa çîroka tarandekî zarokî keşte xwe yan tu bişê wa de hinde peyama bigehînî çi ew peyamê perwerdê bin, çi zanistî bin, çi yê sinc û exlaqî bin, tu dişê wê de çikî xeyala biçîkî qonaqekê de tiştê aşopît û bêjî gelek tu dişê ser kar bike. Bes edebê zaroka hezira min gelekê zehmet e bû nivîsînê tiştê dî zehmet e çînkî divê tu bizanî ka ew qonağa jiyê wî çi qonaq daye ew ev tiştê tu dibêjî lê wergît yan ne ji ber hindê karê nivîsîna edebê zaroka bû min ya zehmet e. Yani te çi zehmetî têda dîtin bara bitir yani te Me got çi astengî hatin helbet pêşe şey helbijartina babetiye, peyvaya, gihandina wê rengekê sanahî bîtin. Herçende ev pertûkê xwe de barabtirê wêne li ser êl serheng û bele demê zarok dixînitin yan êk bû dixînitin sanahî bigehtin. Babetê têde heyên barabtirê ew babetê me avaje pêkirîn hindek babetê gêda jiyana biçîkî net qonaqekê de. Ji ber hindê hizra min divêt mirov gelekê hişyar bîtin demê nivîsîna edebê zaro. Ka tu bû çi qonaq nivîsiya emrê her wî zarokî yan jiyê zarokî. yani ew jî heye ku temen jî Belê belê ew geleka giring e. Tu çînkî bîtin temenê heft saliyê heta 12 saliyê dîtin û hizr û tiştê biçîkî cida bî temenê dî heta belî hejdê. Ji ber hindê divêt mirov nivêseriya agadar bîtin. Ser hindê demê tiştekî nivîsîtin bizanîtin dê ka ji bo kîş emriye nivîs. Belê. Zêda çi pisporiya bitir yani ya jî çi zehmet yani tu dibînî ku bo zaroka binivîs lazim pispor bî di buwarekî destî şankirî. Helbet bîtim bi spor bît taybet biyavê zarokî de bît ya min êş hecekirina min e bo zarokî ez gele hecê dikem ji ber hindê ev handane bûm çêbû ku ez tişta ser zarokî binivîsim bes eger kesekî bi spor bît ser biçîkî yan derûnê biçîkî yan derûn nas bîtin bîtim dê baştir nivîsitin eger ez nivîsîne bît. Belê. Tu hiç dayê berdewamî li ser karê Nivîsîne yê nivîsîna bo zaroka yan te bu zaroka nûke min çi tiştê nîtir nîne Emîne. rastî bes min berhemekê niye hey dîzaynê da kur te çîrokê ne ew jî hem navê ez korona me wî naviye belê ez korona me belê belê yê dîzaynê da qonaqê dîzaynê me yani te behsê çi kiriye têde behsê koronaye ew çîrok min wekû navê pertûkê me ew navê helbijartî gelek çîrokên der provayîtin korona kiye karakter belê dîzayn û sûret û tiştî hişta rastî negeştê wê qonaqê ew dîzayner hişta karê temamî xilas nekiriye bes me ya da ev ku kar ser biketin belê belê zêda yani gerek carat bêjin elaqetê yan jî peywendiya nivîserî û xwînewerî wekî dualîzmekî ye yani wekî diyalektîkekî ye çi corê peywendiyê navbera te û xwîndewaran da ye helbet bêt hevsengêka geleka baş e bît yan bilansekê bîtin nav berada û xwendevayîn de ew tiştê tu nivîsî wekî me gotî armanca nivêseriya ew ku wî xwendevan hevît bû berhemê xwe ji ber hindê bêt mirov hemî gava hewl det xwendevanê xwe razî ket lê hinde cara ew razîkirîn jî ser binema û karê edebî nebît tekdana çîrokê yani an ku ciwaniya çîrokê divêt her çende bît çîrokê hemî gava xwendevakê normal nebîtin ji ber hindê divêt tu lê hişyar bî û ew ê peywendiyê
هندی تو بشی پیز بیت نبینا نویسری و خوندوانی ده. سیدا بیشن یعنی هر قناقه کی اگه بیشن کاراکتری به هنه قهرمانی به هنه ادب جی ویجا یعنی اوجی تو اگه نویسر چواد بینید یعنی تو یعنی پرسیارم من برانگ اگه دیدر امنو که اگه کرد ام پیتوی چه جوره ادبی نه حلال حاضران وکه تو زاین دست نشان کنه جوره که ادبی بیتی زحمت بیتن چونکی ادب همیه ورارت که تریک قناعت خدا هرچند دمکی خلقی که با حضرت کر ایدی شعر نمایا دی مریتنیال بمرنه آن گرگ بیتن بگابت بینن رمان نویس آن رمان تیت نویسین تایبت لبرا ما وکدو که دیجیروک مریتن حضرت کم اوه همی ریبار بپیزن و همی ده چن و چه هشک نابن جبر هنده بیتن هنده جارا ایش ایکی پیسر که بیتن آن خندوان ایکی مشاتر بیت ل اف جانت ادبی بردام بن. سیدا یعنی تو نابینی مثلا نها رومانی چه بوست جیرو که نهیلایه یعنی تو زانی پسرامن خندوای بیگابی وکی بدی که نمایه بیت خندوای بیگابی هنده جارات تشتی گله که کرد بیاریتن اوی تشتی ترمبه دا بخینیتن جهه کی بخینیتن کافه کی بخینیتن یک کتابی بیتن نفس کدی پیدا بیتن هناس دید گله که دمی خطر خان کرد بو خواندنا رومانی از لوی باوری من جی اما کو کرد هشتا او خواندوان منی نگله که پیز بیت کو هر تشتی که کفته بردستی بخین چکی گیمه گله راستی یعنی اوه آرشه کل مازنه یا وکی خواندوان منینه جبهند ده هول دی تشتی خوب گهینه خواندوانی ده چه گهینیه اگر پزرامن تاراده که اگر یک کرد بیتن ده جارا زیتر خیندن من بری چند روزه که ازو برایس قبادی زاده گرک پیوندیت مت خوشن شعرکی نو بخاری سردانه دی اوی هاتی برزکرن هولیره بس تو وقتی شعرت خین تو ازت که و رومانه که یعنی هند طامه تو جد بینی بحث براوردیه که تکد بر پیرامید و اوی ماسیگر یا همونگوی رومانوی تشتی که گله که کرده بس خوشیه که پزرامه خوشیه که رومانه ده تمروی اجبر هنده بیتن اگر تشتی کل جی بیتن تو بشی بگهینی او یا گرنگه چونکه اگر تشتی که تنویس او خواندوان ابو او جی کارساته گادیه سیدات بیژن ادب یعنی باندوره که گله که مازن هیل سر گوهرینا جواکی هست جیرو کشی یعنی مثلا بو نمونه از تر کار دو نمونه بیژم آنتون چیخوف روسی خورکی بورکیس ارژانتینیه یعنی دو چیروک نویسین جهانی نه گله کی باندورا و چیروک نویسین و کارتی کردن هول سر ملتین و هست هلبت چیروک نویسی کارتی کردن های رول خود بینیتن سر هم کومالگاه خویان جواکی خو بیتن سر آستید جهانی جی گله کس نابدار بینه و خیلی بردام و کتابات برهمی و تتوالگران اتخینن ما دم ما زی خلاص براستی مخابن ما مستوى چیروک نویسی برنیاسی باجر دهو که اسماعیل مصطفی زور سپاس کردو و خلاکی زور سپاس به خوشحالیم که همیا زحمت کشا دوباره سپاس بودلی به هیوی دارین ما تشتا گود بیتن بیچه کی سر بورا خو یا نویسینه و بینرت ما مفاجب بینم سرچاوه هاتی بینرین هجا ببی آقای امهات دومایی که خلاکی حتی اموهی نجارک دیتر بمین انشاءالله وقتا